sekusele nje usuku olulodwa or ama-hour angaphansi ka-24 hours, kushaya i-15 ebese ukhuzane banomshado wesiZulu okuba udwendwe laphana esigcawini ngakubo kwaMpongozi eNkandla eMandaba. Iphosti kaKhuzani ifundeka kanje: namhlanje kutheleke izinsizwa ziqhuba inqola zithi zithunywe uMaqhude Gcaba ukuthi zizoletha izinkomo ezintathu nezikabhu eziwu-5 ekhaya, okuyisipheko esivela kuyena. Ngiyathokoza kakhulu Gcaba, isandla sedlula ikhanda kwande lapha othathe khona. Kubonga kakhulu uKhuzane osewumnumzane-ke, osewubaba womuzi, okuyiyona-ke inkosi-ke kaMaskandi official ngokusemthethweni, esi-verified. Abanye asazi ukuthi baklema ngabuphi ubukhosi bukaMaskandi ngoba lento ine-process, kunesikhala lapho kumele ukhule khona, ubonise ukuthi-ke uhola isizwe, abantu abathize abakulandelayo ngenxa yama-leadership qualities wakho abawabonayo kuwe, bekuhlonze njengenkosi. So ezinye zey'tebhu lezi-ke ebekade lokhu zimmele-ke uKhuzani ukuthi yena cha, kukhonfeme-ke kumuntu omngabazayo ubukhosi bakaKhuzani kuMaskandi. Umuntu ofuna ukuphikisa lokho akawutshele iqhawe lakhe ukuthi qhawe, sisenkingeni manje, asisakwazi ukubiza ngenkosi ephelele ngoba kuthiwa ayikho inkosi engaganiwe, inkosi esalala ama-out, inkosi elala amahhotela, inkosi ehamba iyo-check-a ime emakhoneni, inkosi ejolela emontweni, inkosi elokhu ikhanda iy'ngane ingaqedi, inkosi elibala ukuphuza ingabuyi ekhaya ngesikhathi ngoba ingafuni inkosi ukuba responsible, inkosi esafuna nje ukujola izenze nje i-teenager. Hhayi, lowo nkosi leyo angeke siyithathe serious, uyayibona into enjengaleyo. So kumele nifunde-ke kuye kuKhuzani ukuthi-ke uhamba kanjani, indlela yakhe uyilungisa kanjani, nanokuthi nje abe umuntu naye impilo yakhe iqoqeke, isikhathi sisavuma, angaqoqi impilo yakhe seku-late. Lapha kuphindwa kuye uKhuzani ngathi ngiyabonga, umshado omhlophe uhambe kahle, sesiphikelele odwendweni manje. Ilapho-ke okuzofika wonke umuntu odwendweni, lapho sekumunywa khona-ke abantu ukuthi abafike nanoma ubani ngoba kuzobe kuvulelekile, kuzobe nje kuyi-space nje, is an open space, zobe y'bulalana laphayana, zizoze y'fulathelane impela, kumnandi kudeliwe upikisha, ithimba, ikhehla, ikhehla, eish ngaze ngibhede. Kuba kumnandi kakhulu kodwa okusalayo, uyabona ukuthi izinto zokuhamba emakhaya izinto ongasazenzi, gcina senikhohlwa ukuthi izinto zihamba kanjani. Ya, iyona-ke inkinga leyo. Bahle kakhulu oKhuzani ey'thombeni zakhe nomakoti wakwakhe wamaThenjwa, sibonile kakhulu umshado wawuvezwe kakhulu laphana online. After-ke sibe sebumnyameni isikhathi eside ukuthi konje intokazi Nkosi yami ubani le etshontshe inhliziyo kaKhuzani Mpongose. Hawa, bese kuvela-ke okuningi okube kuhle kakhulu, ney'tori nje-ke esiy'zwile-ke ziyajabulisa-ke ey'khombisayo ukuthi ena into yabo inesikhathi eside, umuntu umfundile, usembonile ukuthi unjani, unjani. Akukho lapho ukuthi ena hhayi bengisambheka, cha cha, usene-sure yokuthi ena noma kwenzeka ini ubemkhethe based on information abeseyikhombisile kule minyaka eyidlulile. Yizo-ke izinto lezi okumele siy'ncome, siy'tuse, siy'veze, kodwa uzothola ukuthi-ke kunemigoko, kunezinja, kunemgodoyi, kunosathane, kuney'ngane zabathakathi okwalayo ezasanenhlanga yobuthakathi ey'zovele zenze nje ividiyo nje engenasidingo. Yazi ngampela angazi noma usuke ushiphelwe usathane yini ukuthi usukele into ongangene kuyo, into eseceleni kuwe ufuna ukuzovela ngayo. Ibhadi nje, ibhadi leyo ozoy'bangela nje i-stress, uzoy'bizela ukukhuluma ukuthi ena kukulandela. Uyayisebenzela ekhampanini lapho osebenza khona, uzenzela umsebenzi wakho, amavidiyo, ngoba le nto le ithi hhayi no, kumele sithole something yokuthi ena sibhuste ama-sales alapha eshophu. Cha, hhayi so asikhulume ngoKhuzani ngoba hlezi wehlela. Uyabona bafowethu, ngiyohlale ngisho, uma kuvela ukuthi niyombukelela uKhuzani, uyodlala abantu, uyodlala abantu, noma enza into enhle uKhuzani, noma kuthiwa kumele athole ibhreki. No, akumelanga athole ibhreki ngoba kunezinja
kunemgodoyi ecabanga ukuthi yona impilo ingabo, kumele ukuthi uma kuthi uKhuzani wenza something, kumele bona bezodelela bembuyisele emuva. Kumele anconywe nje, kungabi bikho nje ichashaza, cha, kufuneka nje into e-wrong. Uma sesikhuluma nje kuthiwa hhayi niphehla udlame, niphehla uthuthuva, nikhuluma kanjani ney'chanel, i-channel yokunuka yini abantu bedelela? Abantu sekumele phela fight fire with fire manje, ngoba ilona limi umuntu olwenzayo ali-understand-a alizwayo, ukuthi nawe wenze lokhu akwenzayo khona umuntu ezobona ukuthi awukho nawe esikhathini sokudlala, awusancengi, ukhathele, ukukhuluma, isikhathi sokukhuluma siphelile, sekumele kube no-action. Isikhathi lesi uKhuzani uma ngabe u-relax-ile, this is a moment empilweni yakhe i-most important. Cabanga nje nabo la bantu laba ade bebhizi benze lowo vidiyo kuleyo shophu. Can you imagine uma kungathiwa ngaleso sikhathi makubo kufika umuntu ozokhuluma lapha ethi ubani uyathakathela ekhaya, ubani wenza ukuthi, nafihla amahla. Can you imagine ngesikhathi somshado bangayijabulela bona emakubo lapho, bona emakubo bayazwana zonke izinto zi-perfect ngoba bedelwe uKhuzani. Iy'mpilo zabo zi-100% right ukuthi kunalaba bantu laba akusina abantu abangamdelela nje uKhuzani. Sonke siyixakekele njengabo siyay'fanela iy'mpilo zethu sithwele kanzima, kodwa-ke sihleli sifuna ukuthi siy'matanise, sikhulume izinto ngoba phela kumele kukhuliswe imisebenzi yabo ngoKhuzani. Leya nto ingidinile ukuthi ena beyikhulume kanjalo. Kade abantu bey'bhokela, kade abantu bey'khulumela ko-Facebook bedelela bethatha iy'thombe bebeka otekisi bebeka obani, bey'bhokela phela bey'thela inhlabathi, kade lokhu bekuqalile. Vele ukuy'bhokela abantu ngeke bekuyeke into yabo, kodwa akumelanga ukuthi manje size siphume kwi-focus ngoba uma i-focus seniphuma kuyo nizokhohlwa inhloso ukuthi ena yini ebenifuna ukuyenza, nibhekephi, niyimisele ngani. Angithi manje sekumele siyeke ukuncoma oKhuzani nomshado wabo, sekumele sikhulume ngabantu abaseceleni abenza into ngoba phela usathane uyayifuna into aze ayithole ukuthi yini engingamosha ngayo le ndaba yalo mshado wabahlangana. Cha, yithi sezividiyo ezobheda ezocasula abantu. Mase becasuka abantu abasakumukeli lokho. La siyikhulumela kahle sincoma nje uKhuzani into enhle kangaka. Into esihlulayo thina singamadoda ukuthi siqoqe lezi ngane zabantu esiy'moshela isikhathi esilokhu siy'zala sasingaqedi, siy'thembisa ukuthi hhayi ngiyovela kini kungaveli lutho. Uma sekuvela ibhungu eliwuKhuzani eliyinkosi yabo amayobasikandi libahole ukuthi wenza kanjena ukuba yindoda, sekuvela abantu-ke abazokwenza umbhedo bezokhuluma. Vele uma abantu befuna unyanye vele ukhulume uzothi ukhuluma kakhulu, kuthiwa ukhuluma kakhulu mase kumele kudifendwe umuntu la kuvulwe isithunzi, babambe o-live iy'nsuku ngey'nsuku uma kukhulunywa izinto ngey'qhawelayo, kodwa ngeke bevume nini mase nidifenda omunye umculi, bafuna kudifendwe owabo kuphela. Ngeke bekubone lokho bakubhekene nabo, into vele uyibona ngoba isibhekene nawe. Thina ngeke sikwazi ukuthi ena sibone izinto ey'njengalezi uKhuzani singamkhulumeli, singabatsheli abantu iqiniso. Uma umuntu ezobunja ezobunja, uma umuntu inhliziyo yakhe ikhombisa ukuthi uyathakatha, kunemfene kubo, kumele sikuvezele ukuthi ekhaya kini nikhombisa ngathi nigibele iy'mfene noma isiko lakini kwakuwumkhulu womkhulu, uwugogo, ubani bani ugogo kwase kuba yinina nenhlanga yokuthakatha, anikwazi ukubona into enhle. Kumele sikuveze lokho futhi sisho ukuthi hhayi ubunje ubunje bafowethu ngoba kuthiwa hhayi lina ulimi oluqoshe anilivezi, uma umuntu enze iphutha akumelanga. Kumele bazi abantu ukuthi next time kuzoba nenkinga. Khona nje nomunye obengakwazi ukucula, akakwazi ukucula, asazi ukuthi yini engafuza ubaba wakhe, akaziwa ndawo. Into anayo ukuthi ucabile nje ey'hlathini, iyona nje into ayi-excel-ile, enye into ayikho, nawe ephapha nje emalangeni. Isimo sizoqondiswa kabuhlungu, kuzoba ngathi kudelelwa emndenini, kuba ngathi kudelelwa abazali, kuba ngathi kukhulunywa izinto ey'ngemnandi ngoba nisukela abantu nibaphaphele la ezweni. Uma sekuphendulwa ebese kuba buhlungu futhi abantu abasaphotha uKhuzani kuphela
okungamelanga bekhulume uma kunento abangayithandanga. Yibo kuphela abantu abamangalayo ukuthi hhayi yini Blue Nation basho bacima. Yiyo kuphela, wonke abantu kumele bona bedifende lowo muntu abamthandayo, bonke bonke bonke. Nalabo bantu abahlale behleli ko-TikTok bedelela yibo futhi abaphinde futhi bedifende awabo amaqhawe, kodwa bona bayakwazi ukuthi beme ngokhuzama. Thina nje esikubonayo ukuthi ena ukusineka komele kuphele. Isikhathi sokuveza iy'ngovolo, uveza amazinyo, ismayili senja, ayipheli loo nto leyo. Kumele kushintshe ukwenza and futhi bazokhala abantu abaningi uma aseshintsha ngampela ama-Blue Nation, ngoba manje kuyolanjwa. Ave kubuhlungu ukuthi ena kulanjwe ngenxa yokuthi manje wena uqhube ukuphapha. La sisembhidlangweni wokuthi idlamlenze yenze into enhle kangaka, kunconywa nje lokho. Yini iy'nhliziyo zibuhlungu, anifuni ukubona into enhle. Kumele sihloniphe abantu. U-Mr and Mrs Pongase lapha, abashadikazi abasha abasathatha uhambo olunzima. Baningi abantu behluleka la, even abazali benu bayahluleka, bayakwenza kwabahlula lokhu. Akuphelelisiwe namanje abanye amalobolo, kusashoda izinto, khona izinto engaqedelwanga. Kodwa-ke akunandaba, ukuthi nje kumele siveze ezinye izinto ngoba uma singayivezi angeke kuze kulunge. Abantu-ke bekhule, kumele abantu bekhule sibabuyise endleleni. Nawu umcimbi omkhulu kabi kakhudlwana uhlanganise imindeni emibili, inhlanganisela le yokuthi imindeni isihlangene official through umshado ukuthi bacele ubuhlobo. Injalo-ke indaba, sizoqhubeka-ke senze amavidiyo kanje, sizoqhubeka-ke sinilethele iy'ndaba ey'fana nalezi. Kusasa-ke Monday kuzobe sekupheliswa-ke udwendwe mandaba, kube kumnandi kukuhle kudelile. Amavidiyo-ke azofela-ke bese sinilethela wona, sizokhomenta-ke futhi ngawo-ke sikhomente kahle kahle, sizodibana ngokuzayo, sixolise ukuthameleza.